Abdullah Öcalan bu dema 19 salan rexisina PKK li Suriye birêve bir. Derketina Abdullah Öcalan li Suriye qedara rexisina PKK ji guherî. Bi taybetî jî girtina Apo bandoreke mezin li ser gelê Bakurê Kurdistanê kir. Gelo bi rastî çi çêbibû? Wekî PKK dibêje Apo berxwelaneke mezin dabû nîşandan. Girtina Abdullah Öcalan plangereyekê navdewletî bû yan jî kêmasiyên wan bixwe bû. Çawa hat girtin? Dema di balafirê da bi rastî gotibû dayika min Tirkiye û ez ê bibim xizmetkarê dewleta Tirk di dadgehê da çi gotibû? Di wan rêzên nivîsînên xwe da em ê li bersiva wan pirsa bigerin. Dewleta Sûriye jî ber Abdullah Öcalan demekê dirêj gefan ji dewleta Tirkiye dixwe. Dewleta Sûriye dizanî ku eger şerek di navbera wan û dewleta Tirkiye de derbikeve, dewletên Rojhilata Navîn wê hêkê qebûl nakin. û ji bilî vê yekê dewleta Sûriye jî peywendiyên Apo digel dewleta Tirkiye yên ji sala 1993 vir de bi şik bû û heman dem dizanî ku Apo wekî salên heştiyan niha ne li bin çavdêriya wan da ye. Lêgerekê wî diger dewleta Tirkiye heye ji bo agirbestê heye. Sûriye jî ev hewldanên Apo hemû nirxandin û qenaetek pê ra çêbû ku bernakeve ji ber Apo xeteriyekê mezin ji bo xwe çêbike. Şerekê digel Tirkiye zirarekê mezin wê bigehîne Sûriye. Öcalan bi demekê dirêjî ji qada Rojhilata Navîn da mabû. Dewletên wekî Îran û Sûriye yên ku Apo pişta xwe bi wan girê day zêdetir taewîz ji Apo xe taleb dikirin. Heman dem pêvajoya ketina Tirkiye ji bo Yekîtiya Ewropa dest pê kiribû. Di navbera Yunanistanê û Tirkiye da peywendiya wan pir bi nakokî û aloz bûn. Öcalan dixwest ji vê rewşê di navbera Yunanistan û Tirkiye de îstîfade bibîne. Wiha fam dikir ku Yunanistan û Yekîtiya Ewropa wê bixwazin wî li hember Tirkiye ji bo xwe bikar bînin. Li ser vê yekê digel Yunanistanê peymanek çêkir. Ji ber ku peywendiyên PKK û Yunanistanê xwedî dîrokekê dirêj bûn. Gelek tevlibûnên PKK li ser riya Yunanistanê çêbûbûn. Heya dewleta Yunanistanê li kampa Lavrov ya penaberan mecalê perwerda siyasî dayînê da bû PKK. Sala 1997 ev peywendiye geha astekî bilindtir. Yunanistanê mecalê perwerda leşkerî jî ji bo şervanên nû li kampa Kinyêsa û Deleysî bo PKK dabû. Öcalan dixwast wekî pêşiya niha Sûriye çawa bikar aniye Yunanistanê jî ji bo xwe bike sahayekî perwerdê û rêveberiyê. Şeşîdehê 1998 wezîrê veguhastin û gihandinê yê Yunanistanê parlamenterê PASOKê Kostas Badovas li Şamê digel Abdullah Öcalan hevdîtinek pêk anî. Vê hevdîtinê ra nehî heyva daha 1998 Öcalan biriya balafireke Sûriye li balafirxaneya Sûriye ya navdewletî diçe Atîna. Balafirxaneya Helîkon li vê rêvîngiya xwe da Apo bi pasaportekî sexte ya Tirkî bi navê Abdullah Sarı Kurd siyahet dike. Di balafirê da digel Öcalan kot nav Rozerîn ya bi navê Ayfer Kaya û digel du endamên istixbarata Sûriye û yekî ji wan fermandarekî nêzî malbata Esed bû. Lêbelê kar wekî dihat xwastin nehat meşandin. Öcalan di qada navdewletî da wekî serokê partiyekê de lîsta terorê da hem jî ji bir qaçaxçetiya maddeyên hişber dihat naskirin. Ew welatên Ewropa kesekî wiha zehmet qebûl bikin. Li balafirxaneya Atîna Öcalan ji îstixbarata Yunanistanê serokê EYP Haramlapos Stavrakis û Stavris Kalenderis dibîne. Serokê îstixbaratê Stavris Kalenderis dibêje Öcalan em te wekî dostê xwe dibînin. Lêbelê hikûmeta Yunanistanê ji hatina te bêxeber e. Em û Tirkiye hevsînorê hevin. Di vê demê da we gelek çalakiyên bixwîn li Tirkiye pêk anîn. Qebûlkirina te ji bo welatê me wê wekî qebûlkirina şerrekî ji aliyê welatê me digel Tirkiye were dîtin. Niha em şerekê digel Tirkiye nadin berçav. Pêşniyar dikin tu herî welatê Swêdê wê ew yek ji bo te baştir be. Öcalan bersivekê bi vê awayî dide. Bawariya min bi welatê Swêdê nayê. Hêşta ew PKK wekî berpirsiyarê kuştina serokê xwe Olof Palme dibîne. Ew yek wê ji min ra bibe pirsgirêk madem ku hûn wiha dibînin ez ê mafê xwe yê penaberiya siyasî daxwaz bikim. Serokê istixbarata Yunanistanê jî wekî bersiv dibêje ger tu bixwazî mafê penaberiya siyasî taleb bikî pêwîst e tu tekoşîna çekdarî û şerê niha bi rêve diçe bi dawî bînî. Öcalan wiha fam dikir û yek du wezîr û çend parlamenterek wê bikarin biryarekî dewletê biguhorin. Yên Apo dawetî Yunanistanê kirî ne dewlet bû belku grûpeke parlamentoya bû. Ev jî dide diyarkirin Öcalan ji sîstema navdewletiya siyasî famkirinê pir dûr e. Lê Öcalan dixwaze biçe Rusyayê. Parlamenterê Rusyayê ji bo Öcalan daxwaznameyekê dişîne. Öcalan bi balafirxaneyekê taybet ya Yunanistanê da derbasî dewleta Rusyayê dibe. Dixwaze ku bi balafirê da berpirsiyarekî Yunanistanê jî digel wî biçe Rusyayê. Li balafirxanaya Moskow pêşêviziya Öcalan cigîrê serokê parlemana Rûsî Vladimir Jirinovskî û ew parlamenterê ji bo wî daxwaz şandî Alex Metrovanov pêşewazî lê dikin.
جگری سروک پارلمانت جیرودنوفسکی آپو حمز دیگه و قبل که گلان و شاگردنی که پیشکش وی دیگه نه هیوا 1998 اجران لبال فرخانه مسکوای تخواری لور پارلمانتوی روسی باسکیوی جیرین جبو دوما سرلیدانا لیجوی سیاسی دیگه و اب داخواز اوتی قبول کرن ایدی اجران روسیای وکی پنابرک رسمیه اجران سوسی روجان روسیای دمینه دما راگهاندنا ترکیه دنویسینه که اجران روسیای او دبیجه ویری جبو من نه اولیه و پیوسته از در بکویم مروف دکاره ببیجه لسری دانیتا اجران او بو که خواب بگه هینت ولات روژاوای اوروپا جبلی سوسی روجان روسیا اپو در بازی پایتخت ایتالیا روما دبه بچوناوی سرک وزیر ایتالیا ماکسیمو دالاما آگادار بو 12 ماه 11 1998 اجلان بالا فرخانه لئوناردو داوینچی تخواری جبوی پیواژوی آپو هات بیجه دماکو از گهشت me ایتالیا از لهویا دوستینیه بوم لی از خاتم بنچاف کرن دادگه پشتی دمکی گرتناوی راکر لی دبن دور پیچی که تون دامام نزیک بونن وان جی حشکو بیریز بون وکی گنهباره که سرداری دیگل من دهات کرن پنجمورا من دهات گرتن و وینه من هاتن کشاندن اجالانج نزیک بونن ایتالیا نرحت بو لی همان دمی 16 ماه 11 1998 سرک وزیر ایتالیا ماکسیمو دالاما لی پریس کنفرانسا کرده گوتو بو ام اجالان رادستی ترکیه ناکن و لی پیویرا جی به تو آوائی بخورتی در اخصنو گرتنا اجالان چه نبویه لیل همبر و هلواسا ایتالیا Türkiye kelopelin İtalya boykot kirin o gelek çalaki li dijî İtalya hatin li darxistin lê dîsan İtalya pengav baja neavêt rexmê wan nêzîkbûnên başî apolî İtalya namîne piştî 66 rojên mayîna li İtalya 16 meha 1999 Öcalan Romayê derdikeve Öcalan ji bo cara duyemîn berê xwe dide paytexta Rusya Moskowayê lê apo Rusya li ser zîrofên mayîna wî li bir li hev nakin Rus dixwazin apo ixna bikin û dîsa vegere Sûriyê Öcalan wê yekê qebûl nake û li 29 meha 1999 dîsa vedigere Yunanistanê lê Yunanistan hêja li bala firxaneyê dibêjin em te li welatê xwe naxwazin derbikeve ew jî diçe paytexta Belarusyaya Minskê digel wî jî ji îstixbarata Yunanistanê kesekî bi navê Kalenderis hebû ji Minsk jî heta herin Hollanda lê belê ew balafira daîr were wa bibet lê ew balafir nehat ew jî dîsan vegere Yunanistanê استخبارات نتوی یا یونانیستانی ایپ دبیجه وی ام دناوا تنگاویه دانه بلا ساقهنه که رحت ببه وی نابری امیت ببن ولات افریقیای معاینات لور وی باشتر ببه هرچند آپو گرتن آخوا بیکس توی یونانیستانی دا جی دیساجی دناوا هیز ناو دولتی دا یا هری زیده آلیکاری جبو کری دولت یونانیستانی بو هر تن بو پاساپورت و بالافرین خصوصی دا هرگراندن و اوه هموجی یونانیستانی جبو دابین دکرن میناک دما چو کنیا جی پاسپورت که روزنامه‌وانه کی ناودار یک قبرسی به ناو لازاروف ماوروس بو هاتبو درست کرن آرمانجا یونانستان جی بو ور کرنا اوجلان جی بو نایروبی کو او لیجویا باشور افریقای ور بگیره لسر و بابته یونانستان دیگر افریقیا باشور هفدیتین چیده کرن لبل جار جارنا د نابرا اوجلان و یونانستان ناکوکی دردکتن همان دمولات کنیا او جی بو گر عبدالله اوجلان یا 130 روزی بو قوناغ داوی جبر کو ایدی دیوی ببشینه ترکیه یونانستان هلوستا خویا بباش لکنیا دگوره مجارا اوجلان وانگل تانگاو دکه مروف دکاره ببیجه هلوستا امریکای جی لسر یونانستان تاثیر کریه لکنسولوسخانه یونانستان لباجر نایروبی دمینه او دخوازن به زوری جی کنسولوسخانه درخن پاسوانه کی جین گریلای کی کبن بناو شمسه کلچ به کود ناو دیلان همولاتی آلمانیایه دیگل دو پاسواندین دنجی دیگل اوجالانن دمانجه به دیلان رهیه دماکو کارمندن کنسولوسخانه هول ددن واناجی کنسولوسخانه درخن دیلان دمانجه دکشید لی اوجالان دکبه ناوبریو رینا ده شهر در بکبه پشتی جی کنسولوسخانه در دکبن دیلان دخوازه دیگل اوجالان دی یک عربی دا سوار ببه لی او یک نای قبول کرن دیلان جی دمانجه خوده دست آپو لی آپو هلگرتنا دمانجه قبول ناکه بیویر را لسر ویر روشی آپو وهاد بیجه خواستن سلاحی بدن من او لهوی بون که از برخودانه که کلاسیکی بدم نشاندان لی من قبول نکر من او یاریو لیستکه به پیشخستنا براتیا ترک و کردان و والا درخست لسر وی بیگری شمسا قلج جی وهاد بیجه اوجالان دزانی کوی وره گرتن
دکاری سلاح ورگره لی نورگر شینا برخوادانی و مرنی تسلیم بون هلبجارد دما کو اوجلان جی کنسولوسخانه یونانستانی ل نایروبی درکتی ادیت زانی کو بری ول ترکیه اوجلان 15 ماه 2009 به هجه دا کو تبن هولندا دبن بالفرخانه نایروبی لویدری بالفرک لهیویا اوجلان لسر بالفر آلا ولات مالاسیا هيا لبلد ناوا بالفر داجی تیمن تیبت ین ترکیه هبون لور اوجلان تگرتنو دبن ترکیه بله اوجلان جی دسپیکی وره دگل باسکی دولتی دناوا پیوندیان دابو لسال نوتان لسر دست دوغو پرینچک و یالچن küçük دگل دولتا ترکیه دناوا پیوندیان دابو لبل اوجلان نلوی هیوی بو کوکی گرتی بچه ولاتی ترکیه هیجا دما اول ولاتی روسیای تخمین دیکر کو او نکاره خوش دست دولتا ترکیه رزگار بکه بالرغم ویجی ناچه چیاین کردستانی او وی کریا رزگاربونی نابینه او ناده پیشیا خو پیشنیارین گلک سر کو ریبرین کرد کو جبوی هاتبون کو او دربازی چیا ببه لی او قبول ناکو وان پیشنیاران جبو خو خطر و وک کمپلوی که دبینه به واژوی گرتنا عبدالله اوجلان جالی وی رخصنا پککی و پلانسازی که ناو دولوی دهاد ناف کرن گراویا دنابرا گلک دولتان دا دیگه هک پلانسازی که ناو دولتی دهاد نشاندان لی در راستیا ویدا بنگه حررت کرنا اپو جالی گلک دولتان جبر کریارین وین بری نباش بون کشتنا سرک وزیر سوئد اولوف پالمه ل آلمانیا لبن ناو چالاکی اتوبان کریارین هاتی کرن بون صدام کو پکک ل آلمانیا به قدغه کرن او همان دمان بازرگانیا ماده هشبر د آسان دولتی دا اثبات سر پککی افهمو بون صدام کو اوجلان کسی نه ایت خواستن وردیتن یم کل اوروپا باج ندادن پککی دهاتن کشتن شرکت و کارگه هیوان دهاتن شوتاندن کردن مخالف و بزاوین جدا روبروی دجواریا پککی دهاتن و بازرگانیا پری رش مجال ماینا اوجلان اوروپای نهشت بو اوجلان دواری ایدئولوژی دا جیل دیجی سیستم اوروپایی بو دمال روشلاتان آوین دما دگل دجبرین اوروپای ایران و سوریه تبدیگریا ویجی وکی وان دولتان اوروپا وکی امپریالیست نرخاندن نهاجی لجوانه وکی کتشتک چینه بوی او دولته وی قبول بکن یعنی لحولی دا پلانسازی که ناو دولتی تنه بلکو اوجرانه کی جی نظام ناو دولتی نزان هیه آلگیر و ریخسون و قادروین وی اوی وکی فیلوزوفه کی سیاسی میزه دکن لبلی آپو بخواه همو کار خوی دنیایی لسر استخبارات سوریه تخمین دکرو و دزانی کوی بکاره بریوه ببه قانون ناو دولتان و تماوین ناو دولتی فرقاد ناو برا کس و سیستمان نخست بو بحسابه دما کو سال نوتان دا آپول شامی بو گلک روجناماوان اوروپا پارلمنت رو نویسکار دهاتن دگلوی آپو وها هزر دکر کو هاتن آوان و سوزن وان پیمان و سوزن دولتین وانن جدا جوانجی د شخص آپو دا نخوشیه کی پاتولوژی یا سروکاتی و هرساوی هیه آروزیاوی که همو کسوی قبول بکر و هر تشتی او دبیجید 100% راستنو بویست ورن قبول کرن او بربو وکی کساتی پفدایی اوجلان خو وها دید که دستلاتدار هر تشتیه و هزاوی لسر هر تشتی دا هیه مبدأ اکی سیاست جی اوجلان جی بیر کربو یه بخوازه هر کسی بکار بینه هماندمه هر کسی جوی بکار دینه اوجلان لسوریه دیگر ترکیه ایران و عراق و گلک ولاتین دن پیوندی پیش خسته بو دخواست بخه بن خدمت اخوه و همان دم دا او بخوشی کتبو خدمت وان همو دولتان ده به واجوه نهی مها دها 1908 جی وهابو و دزانی که هر کس محتاجی ویه آرزوی و یا که دخواست همو کسی بخه بن خدمت اخوه هشته بو که او ظروف خو براسی دست نگیره و بنرخینه گلو اوجلان ده بالفریدا کی دیت بو ده گل چی روبرو ما هلواسا ترکیه چی بو ده ویدویا میا دویمین دا امی برسواوان پرسیاران بدن